Pulet katanat exercise haringkat ke Hanyo Trap National Youth Front nong thamai unit haka janmiat jong ka sngi pale ka khat khandai tarik risau araja ar phaulai kila yok ban kurup bun liter ka kiat badi bean nolor ki wei ki jingdi pen buat na ki dukan jogi barjala ki badan haka thain tham basuk bat madan rating bat katanat exercise kala yok ru ban kem saungut katanat exercise bat HNYF kila hiar khanra kanet kansan ya ki te ki dukan bat kurup ki kiat phareng ku ba hanyo liter ar phaulai liter ka bia kiba hendrus pa san phau ml bat hanyo liter ka bia kan bat yakini gijingdi pen buat balayo kurup en sa IT haga ying bishar bat en sakhot hajire ki saungut ki badan kti hakane ka kam bean kinong yalam ke HNYF ki le thu ba ki babun ki dukan haga ni ga jaka ki ba judi bean bat ya thuru ba maria sedang khanra ka seng bat katanat exercise bun ki dukan ki la khang no henrei na kalyang ka seng kan om shong that ban yai but dien ban yo kem ki badan kti Bon, saya dulu. Hak mi ni coba. Hai, hai. Yes. Not much. And then we serve food also. It's not that late every I day. didn't. Oi. Masalah kerana apa ni? Amun, barang dah duti mana tak? Saya dulu sudah. Hah? Saya ni. We are fine and drinking. And this is every time. And just nearby also there's a school. There's a school nearby also. You have to respect that. Apart from that, also we have heard complaints that sometimes school students also they come here. No. They just change the dress. They disguise themselves. They just change the clothes. They just take off the shirts and all, and then they come here and they sit here. They have got a complaint also. Come on, just looking at somebody's face always. No. Serving drinks like this. No. See, all this have to be seen at the moment. This is not the right way. Your at the moment your permission is to run a restaurant. It's not bar. If it is restaurant come bar, it has to be with a precise like norms, regulations to be open, to whom to be allowed to be given, to be whom to enter. But then I see this, it has no such as. Oh, mata yashtiawi yi. Oh, lại tiếp bên. आप कल ये आना पड़ेगा इसी ऑफिस में इसके साथ Mama, jadi. Halo Dam. Halo, penyampat langsung. Sini.
Circle lengkat ke jeng yatra ilang bat ki buat penyat badai pet jangka exercise ngilawan kenrah ni saya ngilawan kenrah ni apa berdekat masuk ke bahap apa madarting amar bun komplain ki bang ilayo ak baidai bat kini ki kam khayi kiat bean kam tam jong kini ki brio ki banabar ki nongwei ki bawan khayeng ni ki bale bahe ki ba khayi pelen pet pet bet kentu dia laman kepuan ngiyo kita ki komplain ak baidai bat kini ki kam khayi bean dia lada fipet hakipor mensha khantam honu snam ni ada wan khanra tang sisian hakilan mat pran hakilan yo ada lada mang tuang ni iba hakitu kita karu ramdan ba wan khanra hakabai dai haba ya dai begini kikam nama kalapau po social media ngai lungba ka tanat badai pat aklam ya yaach kman dia sisian pa niyo ka jing komplain ka bai dai bat hakabai dai bat ni ka dia ngelalet benbu daka komplain letter siao i tenden jong ke exercise ba robot dingdo angkat ke jing dan lang jong iba ji khar maplang kilak loy kilo ong ni penbet ya kesni apor kebakelut bengin yo ai har ban khandai kini kikam bean ya ke jing khandra ka jong ni kala long ke basiso mta sni nga ai kublei ru ya kini ki ofsar ki balawan ta sni ban ya khandai kini kikam bean kikam dikiat hang dia tum ke jing lap ke jong ni ke bamtas ni ki labun hi ki mar ki bala ya sha sis kam ta sni kidan ru ki kat tu kan ni kan ki bala i bang ila hiar kan ni kikam kila khang put kila khang ki kan kila be na ki brio ki ba song po ina kaliang ke sang ke jong ni ngenom song that nang ya phang nya le kat bala ada ngiyo kanu ke jing ujuar minum ailat kini kantam kini ki bardala ada ki khasi ki dikiat akan ni ketaka ka ni ki hab budi ka jang kerja uni ubri ubanabar nuan le dan bor ma u akan ni ketaka ka khando ku siap ka ni dalai leilu minum ailat ni tambasuk kat kum ka jingdon dang ki dukan bang ila yo ka dan kumba adu pra khandai teli kidan so ki wei ru bang la ban ni bang la ban tep kan yo kan ka information ba ide kata ka ba tep mangi ka dan bai kumba pra khandai teli yo kathi da ka jinglong kasi jungi bantan kayo ka bakut ka bakantang ka bayan da ka jing tibrio tiblai bantan no kum sheyo ya kata banlong bankin kai kian no kini kiwei ki jai ban rio ki bang yimla ban tem kin dei ki brio jungi bikin kai no kum tu wat hayo wat dang ni ru ki pan pa ka jing so si ba hadu kat no kila kum tu bikin dek maki banu kom bakila kin wan tuhan to ji sha kan kli pi kowe pai ba ko mi phit media ki balawan sakilang mata ko mangilap dan lang ni ki usa jo ka exercise ru nila mo ngi kum ki khasi bangin lek bangin la banias tang kum ni pat ni sini ka business company semua dari dan nak di si ya kata ka jing ya kamai ngimla ban ya khang ka di ka basnu ka bayu wade ka wan store ka ka bahi demografi dan ka license taman rai da unu bri ru kwa ban ni dai sti cash nong ki ban kam license ingla ban ngin ni tri kum ni fai akan urkom kila bikin wan bikin tray kumni bikin sadab ka business sajong pakumno ka snong boros ka tu sei ka ja exercise bad hakanir ka ju ka phang ko mangkran ba ya kaniru bangila de bu pa ka sti po o cm ru kinang dik ning kong do ngilalik nang la kan sudah tin berarti te la ong ba bu sti no thì ông học tu sĩ buổi thi tổng ban ri ông nói ini ba tu bu siapa ada wasa belum lagi thì presiden juga nak masuk ke sini lah pak dah mesti selaka wasa lalong ba nyimla lada nyimla begin simi ya tu begin penben kalau ke sosi na marni nyilong ki brio begin mi kadang namta ki brio jungi namta ki jimbah ya kata brio jungi ni si lada nyimi kum kini ke por lalu pan nyimi
Namar kini ki dukan kini ki patakyat wat hayo hangiru kimi kibun ki jikulmar kajing penjot yang kajing penjot sam kajing penai baro. Artar kawi kim don pangaya kawi rukan nadu nakasno ru ngamte badu kumno korkom nadu nakai sai sumber skoto kele kumno ngamte nadu siam ru laleng ba kumno ada ka na napo ka ke HDC ki ai ki license bikin ai ki license ki ai num tarusturan tamare kila kila penokam balai ka tu ka license ki ai ka HDC ru kala penokam ya ka tu ka restaurant license ya ka bam jadi kila pen pois ka bar kalau ke something ka ba susi bai Complain ki bang yo na i ka seng jong ke HNYF ta ka hinyo trip National Youth Front mo adung ba ka jing trailang jong ini i presiden ki general secretary baro ki members kemudian ni tinggi na kaliya excise department ngilaya one na DC office but ngilaya one conduct ikani ka read duty hang ni ka snong tham basuk deh tham basuk pada ni ka jing read jungi ngilayo kem sangut ki brio bala dan keti hang ni kam na kini restoran befer bedan hang ni ya pat kini Caesars kilong ni ki kiat sao ke bangi joong IMFL kiat sao ngilayo kunrup kuntup baro kapoi kumbah nyau lita kamat kibitor kuatar baro kai ngila kheng ha kejo baro kai poi nyau lita mo nang ta kabiar kapoi ar kabiar ke basendrus pak sanpo ml ke wei kapoi kumbah ar pulai bitar pelajan kumbah ar kies bat kekian pan kadon kumbah khatlai bitor kabelong kumbah nyau bitar steng de kini gede kita ki Caesars ki belang bidang yok tasi pada ni semat kidang bun ki Caesars punya trilang bat kini ki seng nang ni ki kwa ban ya penduk kita ki kam nang ni tinggi dia corporate kini corporate ni saya